Inggih idedani sareng sami sadurung awit titiang matur lugrayang titiang aturang penganjali umat. Om Swastiastu. Idedani sareng sami renggalahe puniki titiang jageng aturang satwa Bali sane mamurde ide sang naresoma mewali kepuri mandrake. Wenten katuturan satwa risampuni ide sang pandita Bagaspati sede tur atmanidane ngungsi sunia loka. Irika raris ide sang naresoma kairinga ngantuk dia Tirtawati mewali malih ke Mandrakepura. Sesampune tigang raine ide memargi saged rawuh ring tepi sirining jagat idane. Irike raris ngani ke ide sang naresoma. Udah bapa togo ane jani bapa tangkil kemu kepuri madrake abes wale patran gelahe tangkil kapinang ajin gelah ide sang Prabu Indra Kusuma. Irike raris itogo nyembah ngaturang bakti ring sang naresoma. Ingi ratu sang naresoma titiang sairing sekadi penganikani ratun sane mangkin titiang pamit jaga lunga merike kepuri mandrake raris menjalani togok. Sesampune kudang raine minab itogok menjala saged teka ring bencingah puri madrane. Ritat kala punika ide sang Prabu Indra Kusuma ritat kala ketangkile nantuk pariyogyan idane sekadi Punggawa Bupati Mahapati kacinga raris itogok antuk ide sang Prabu. Raris ngani ke ide sang Prabu. Uduh cai togok sapunika ide raris matur itogok inggih ratu sang Prabu yukti titiang itogok tekan titiange mriki nenten joenten dios kani kayang antuk putrani ratu mangde makde rerepine puniki. Iri raris itu sang Prabu ngambil rerepisane maules putih punika saking itogok raris kewacen antuk ide daging rerepine punika inggih ratu sang nate Prabu Indra Kusuma medaging sampun sekadi pengenikani ratune. Titiang umbara desa sarang itogok sampun mapik oleh anak istri adiri. Sane mangkin titiang nyantos sepengerahi ratune. Titiang sampun ring tepi sirining jagat madrakane. Ledang mangkini ratu icen keputusan. Titiang nyantos sang manten. Titiang sang naresoma putran sang nade. Sapunika daging reripine punika. Wow kawacen sapunika ledang pisan ide sang nade Prabu Indra Kusuma. Ngwacen reripine punika. Raris nauhin pariyogyan idane. Para Punggawa Bupati Mahapati Maudanda kedauhin raris makasami. Waduh, pariyogyan gelah aja mekejang. Ane jani cening subuh nyantos di tepi sirining jagat gelake. Ledang nyen pariyogyan gelah. Mena putran gelake. Ingetang pesan nyen ngabe gegamelan. Unen-unen. Joli emas. Apang manut pamenake cara pemenak keraton. Wawasa punika pengenikan idane. Malah aja bos nih metalu-talu suaran kentongane. Iri keraris. Para kaulani. Wenten makte gegamelan, wenten makte tedung agung, miwah pengawin.
pelihan joli emas miwah sane lian-liana unen-unene taler mo pante-pante nuke puniku sesampuni siaga kawentenane puniku irike raris sang Mahapati ngani kering para kaulane sami mangde memargi mrike ketes pisirining jagat mandrakan yan kudang raine sampun pemargin kaulane makasami saget napa ring tepi sirining jagat idane irike raris para kaulane para yogyane sami kagagawa ngaksi sangkali ide sang Indra ide sang Narasoma kairing antuk dia tirtawati walu ye sekara pasang pekantenan ide ngani ke raris sang Mahapati waduh ratu sang raja putra sane mangkin titiang kani kayang ngeruruhi ratu mangdem wali merike ke Puri Madra sapunike pengenikan Mahapati raris ide sang Narasoma waduh sang Mahapati yan keto nyon pangenikane yan nigelah lakar wali ke Puri Madra raris ide sang Narasoma ngelingihin jarang punika taler ide dia tirtawati mene melinge irike ring joli emas sesampune usana sapune keraris memargi ide sang Narasoma kairing anduk dia tirtawati miwah kaulane sami turmane unen-unene mau pante-pante gegamelan tetabuhan maka sami memargi becik yan kudang raine pemargi ini saget rawuh ring Puri Madra sesampune ngantos ring bencingah Puri Madrane kacinga antuk ide sang Nata Indra Kusuma kesarenge nantuk Prameswari raris tedun ide sang Nata miwah Ardanareswari saking singgesanan sesampune tedun punika taler ide sang Narasoma kesarengin dia tirtawati raris tedun nganturang sembah pangubakti ring ide sang Nata ngani ke raris Ardanareswari waduh cening sang Narasoma keto masih dia tirtawati aksamang pesanyen gelah walu ye sekara pasangen idewa Narasoma keto masih dia tirtawati jeg semara latih nyalantaranya ni dewa ajak dadu ane jani cening yang makarwu jalan ke Purian cening ajak makarwu iri keraris ide sang Narasoma dia tirtawati ngiringang ide sang Nata Indra Kusuma miwah Ardanareswari ke Purian sesampune ngantos ring Jawa Tengah irike raris ide sang Prabu melinggih ring singgesanan ketangkili nantuk para yogyan idane irike sang Nata makenyem garjite duane ngasapunike para yogyan idane sekadi sang Mahapati Bupati Punggawa nunas mepamit ring ide sesampune para yogyane mepamit irike sang Nata Indra Kusuma kesaringe nantuk Ardanareswari sang Narasoma miwah dia tirtawati raris kapurian tiosan ring punika ring Jabayan kantun ilen-ilen ni sekadi baris dadah baris bedil barong joget miwah gambuk kari rami pisang ngangsan wengi raris kawentenang wayang parusan nih ngelangenin pisan sangatona ngawinang ledang sang menonton sarang sami ingih ide dani sarang sami
Sapunike daging pemargin satuan sang Narasoma mewali ke Puri Madrake. Yening wenten kirang langkung titiang nunas gengrena pengampura rengi dedane sareng sami nanging sadurunge mepamit lugrayang titiang ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.